Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. I pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas napokon je video koji ste svi vjerojatno dugo čekali, a to je čišćenje pumpe. Ja sam tu akvarij, znači za mene ovo je druga strana. Tank je tamo, ili kako već zovete to, kanister. Ja ću sad krenit pa da vidite kako to ja radim. Znači prije svega, naravno isključim prvo pumpu. Tako. Da sam da vidite. Ovo ću morat pomaknuti tamo, jer mi sad trenutno smeta. Prvo ću pumpu spustiti dolje. Tako. Onda crijeva moram odlijepiti. Ovo je šta? Ovo mi je svjetlo može ostati. Svjetlo mi ne smeta. U stvari morat ću ga ipak isključiti zato što to je koji kabel je svjetlo. Evo ga. Tako. Sad ovo je drugo. Samo vam pas na ove gumice da mi ne ostane, neka znaju ostati da se skinu. Evo, skinulo mi se kao što sam rekao. Zna se neka desi da se skine. I evo već. Te gumice isto potrebno s vremena na vrijeme oprat. Ja ih perem svaki put. Danas ću pratiti tu pumpu. Ove unutra što ima Substrat Pro i keramičke perlice. To ću sad zamijeniti. Inače ja to samo stavim u lavor. Uzmem ovaj lavor što je sad tu. Pumpu ostavim u kadi. To jest u tušu. I properem sve, to ćete vidjeti sad postupak tamo kad dođem u kupatilo. Ali danas ću zamijeniti zašto već koliko imam. Pogledajte, ne znam, otprilike jedno 5-6 mjeseci tako nešto ima od kad sam kupio ovu pumpu. I moram svakako zamijeniti te keramičke perlice Substrat Pro, tako da ću i danas zamijeniti, danas neću prat. Ali vi ako hoćete prat, ako vam je još rano da mijenjate, onda samo stavite ovako jedan lavor, stavite normalnu vodu, samo nemojte miješati zašto onda ćete imati problema sa odvajanjem. I onda samo stavite ovako neki lavor i normalno promučkate, jednostavno properete, ajmo reći. I onda samo vratite u pumpu kako je bilo. Ja ću sad stopirat, pumpu ću odnijeti tamo i onda se vidimo kada ja budem u kupatilu. I evo me ekipa. Tu je pumpa, sad će prebaciti tu u tuš. Opa! Samo moram paziti na ovaj kabel da kabel ne dođe do vode. Evo ga i ova gumica. Ovu vodicu ćemo baciti. Samo malo da popravim, malo kao da ona sam uvitel neće past. Evo ovako. Ja sam vam rekao u sobi, sad ću vam pokazati te keramičke perlice i Substrat Pro ako neko ne zna kako to izgleda. Evo ovo su vam te keramičke perlice. To ovako izgleda, sad ću izvaditi koju da vidite. Vidite koliko mi je otprilike ostalo. To sam malo otvorio samo. Zašto mi nije trebalo previše da otvorim. Evo vidite. Tako. To su te keramičke perlice. Sad ću vam pokazati kako izgleda i Substrat Pro.
To je ovakav kutija i pišem još Substrat Pro. Hajmo Substrat Pro. Tu imam dvije vreće, imam još jednu dolje i imam ovu koja je napola prazna. Evo vidite. Rekao sam vam kako možete oprat, kako možete oprat te keramičke perlice i Substrat Pro. Znači samo stavite u lavor, možete staviti hladnu vodu, mlavu kako hoćete i samo znači dobro promiješate ta sva prljaštva, ta govna kada kažem da izađu, samo to kasnije bacite, a vi imate čisto to. Samo vratite nazad u pumpu. Ja ću sad pumpu otvoriti. Sad prvo ću crijeva skinuti. Ovako ću. Samo malo ekipa da ovo ipak izvadim. Ovo nema potrebe da se zaprlja. Hop. Evo već. Sad ćemo i ovo od gore skinuti. Opa. U glavu ću sad ovako iza. Gumica mi je otpala, to ću kasnije namontirati. To izgleda odvratno, valja ne pokazujem. Ja inače, sad malo. Ja inače koristim, što se tiče ove pumpe i ispiranja toga svega, inače koristim rukavice. Tako ću i sad to radit. Sad ću to pijat pa se vidimo kad ja stavim rukavice. I evo me ekipa stavlja s rukavice. Sad možemo početi. Ovu vodu ću istresti, u stvari mogu odvrniti samo ovo crijevo, pa će voda sama ići. Evo, počelo je. Vidite. Sad sam namjestio prema dolje da ide vam dolje u odvod, pa sad čekat malo. Kaže, pij vodu, pij ovo, ono, jebote stalno sam pila vodu, ništa je. Evo gac. Kanister ću prvi da operem, da ga properem i to sve.
Evo ga. Samo malo ovo pomaknem tamo. Kanistru sam oprao. Njega ću staviti sad vamo. Ovo ću staviti tu. Idemo sad dalje. Opa! Vamo ću sad u lavor nasuti toplu vodu da kako se zove da mogu staviti. Spužice ove, vidite. Tu su dvije, bijela i crna, samo ova bijela se baš ne vidi da je bijela, ovo je crna, ova je skroz gore. To ću ja ovako malo staviti da se to klacka. Evo ga, Substrat Pro. Vidite kako sad vamo smeđe izgleda skroz prljav. Sad ja neću naravno stavljati ovaj sad nazad zašto je već dovoljno ga dugo, jedno 4-5 mjeseci, to se mijenja, to nije da onak traje, ne znam, po godinu da neko stavlja. Neko tako može, ali evo ja neću, ja ću promijeniti sad svoj trenutno, ali vama sam rekao kako možete da zamijenite samo. Tako da ću ja sad opet stopirati da si donesem vrećicu u koju ću ovo baciti, pa da mogu baciti kasnije, onda se čujem opet. I evo me ekipa, donio sam si, tu mi je smeće. Tu ću znači da bacim ove keramičke perlice i Substrat Pro. Sad ću ja to istresem direkt vamo. Sad samo da izadim ovu mrežicu da ne bi ispala. Nju ću baciti vamo pranje. Evo se. Vidite kako to prljavo izgleda. Vidite. To ćemo sad sve lijepo opraviti, to bude cakum pakum. Ovo ćemo van gurniti. I idemo krenuti opet. Malo i ovu glavu da operem od pumpe. Tu ću još kasnije detaljnije malo izribat. Tako. Ajmo sad kanistar. Da. Mislim da nisam do kraja ni pustio vodu. Bolje da ovako malo jača, da to što bolje opere. Još i ja malo mogu ovako možda izribam okolo, a dobro je to sad. To kako je bilo, to je sad super. Evo ga. Oprano. Sad ovaj poklopac. Šta sam oprao u pizdu, to ćemo tamo staviti. Malo ćemo ipak smanjiti zato pršće previše. Obavljeno, ako do sad niste pretplatili se moj YouTube kanal i stisnite like. Evo eto.
Tako. Sad na red su došla ova crijeva. Kanistar ćemo kasnije puniti, ove ću još morat malo isprat, detaljnije. Sad ovako, koje crijevo, smotalo mi se sve. Ovo je, aha. Sad idemo. Ove ćemo skinuti gluposti, ove spužice. Ovaj nastavak isto. Što uvlači prljaštinu, to ćemo isto posebno. To isto moramo lijepo. Opa. Sad vamo s ovoga isto skidamo spužice ove, mislim ove priljepke, to kako se zove. Ovo isto posebno. I ovo isto posebno. Ojde. Klinac. Po meni. Jebem ti. Evo ekipa, ovo se teže pere i 100% sve zajedno kako je ova creva prati. Ja sam do sad prao svojim jednim većim, imam još uvijek problema. Ja sam znači do sad prao tako što jednu stranu začepim, u drugu stavim pod pipu i sipam vode i onda uzmem mučkam pa ovako, pa tresem, tako i slabo je, jako slabo išlo da sam morao i tiskati sve. I sad sam se spašio jer sam se donio, to vas puno ima koji su vjerojatno prije imali ovako neke životinje, kravu ili tako nešto. Ja sam prije mog kraja kad sam bio manji, moji su stari imali. I ja sam se donio onu četku za čistit crijeva od muzilice. Tako da imam sad tu četku vamo i sad ću s tim čistiti. Evo ga. Vidite kako to izgleda. I to je dovoljno dugačko, vidite. I onda ja s tim pročistim. Tako da ćemo s ovim manjim crijevima nemam problema zato što jednostavno uspijem pročistiti, to je to. Evo ga. I evo ga, počistio sam. Još malo unutra naravno zalijem i onda će to biti kako treba. A sad ovo veće je predugačko, njega ću čak možda i skratit. Opa, špricam već. Nadam se neće tamo po kameri špricnit. Evo, do kraja sam ugulo, a vidite gdje je. Znači vamo je. Do ostatka ne mogu. Tako da se moram opet izvući pa s druge strane malo. Zašto vidite sad ovo sve crno što je, crijevo, to je sve unutra govno. Evo da se ne mogu doći. Tada ćemo sad s ove strane krenuti, gurat. Ovo ću ostaviti vam sa strane pa ću to kasnije još isprat. A sad moram sipat vode u ovo pa da promučkam. Fuj. Koja govna ispade. Idemo još malo vidjeti. Nema, pročistio sam, ja ću za svaki slučaj još jednom da sipam.
Da, sad je samo čista voda. Evo ga. Očistio sam jedno crijevo, sad ću tak samo, iako sam očistio ovo, još jednom ću ga za svaki slučaj. Sad crijevo vamo dolje. Sad ću još jednom i ovo da očistim. Iako vidite, ovo je jako malo crijevo za razliku od ovoga drugoga. Tako, sad tako isto i ove nastavke moram, ali prvo ću vam ove spuže da završim. Ja ću samo ovako malo proprat, pustit ću sad vodu ovu da ode, ovu toplu sam nasao bio. Vi se treba ne vidjeti šta ja radim, ali u biti samo znači sam pustio vodu i čistim ove spužice. Vidite, uzmem samo ovako i samo je znači čist, samo je stišćem ovako i prljaštinu mičem s njim. Ništa drugo. Evo vidite kako sad izgleda. Ne izgleda dobro zbog svjetla, ali plava je, znači sad čista je, očišćena od ovih govana što bi bilo. Još sad ćete vidjeti kako ću puniti ovaj opet kanister sa Substrat Pro i keramičke perlice. Samo dođem još ove dvije spuže na brzinu. Evo, očišćena je ova crna i sad još ova bijela, malo da je očistim koliko bude mogla. Evo, očišćena je i bijela. Meni je žao što ne mogu snimiti svi kadrova kako da radim, ali vidite i sami malo je kupatilo, jedva i ja sam imam mjesta za ovo sve. Ali nadam se da će vam se svidjeti, da ćete imati kakve koristi od ovoga. Kada je sad totalno užas, znači skroz prljavo, ja ću ova crijeva sad i ovo sve morati izbaciti da se to ne ponovo zaprljalo. Pa ću onda proprat, pa ću onda tek vratiti kasnije to tu. Crijeva, evo vamo ću staviti, te nikad prlja ovdje nije, evo ću vamo, ovo isto, glavu, nju sam proprao, da, dobro, nju ćemo ostaviti, vanje ovome lavoru. Sad guma, ovo ću još vratiti na pumpu, to ćete vidjeti kad budem vraćao ove pipke, papke, to ću još proprat. Sad, odmah ću isprati kadu i sve. Tako da, idemo, pranje kade. Ovo ću ipak ekipa morat pratiti labo, tada ću ipak nekako, ne znam ja kako. Možda ću pitati nekog da me snima, da ovo operem. Jer ovo se jako teško pere, ovo moram puniti, ovo stavim, vidite koliko je prljavo. Skroz unutra, vidite i gore i vamo pri kraju. Tako da ja to stavim ovako pod pipu, da tu da ide voda, vamo začepim, ja samo malo promučkam pa pustim. I tako. Muči se u biti zato što mi je sve malo tijesno i jako je komplicirano, pošto ovo je plastika, ovo se ne može ni saviti, vidite. Onda je jako teško, a vidite vamo, ovo je vamo čisti ovaj dio, zelenkasto,
ali sve crno, to je sve prljavo unutra. To je ovaj dio što uvlači prljaštinu. Da, ovo je isto, vidite unutra, ne znam si, vidite sve je crno, prljavo. Visi sa strana ovako, da je počepljeno na puno dijelova. Ajde idem prvo da napunim ovaj klinac. Da se vidi možda malo ovako, spusti da se bolje vidi. Tako ci. Znači prvo idu keramičke perlice. Evo, sve sam isipao. Sad sam gotov, morat ću uzeti nove zašto ove keramičke perlice vidite. Malo je jako pakovanje, a jedna kesica samo ima. Dok na preko toga Substrat Pro, kod njega ima više. Evo meni je ostalo ovo je prva kesica, ostalo je tu još. I imam još jednu cijelu unutra. Tako da, toga mi ima. Ovoga malo ima manje nego što je bilo, ali nema veze. Nema veze. Idemo sad stavljamo, prvo ovu plavu stavljamo dolje. Ovo ona ide, tako. Sad ide ovaj Substrat Pro. Njega ću još trebat. Mislim da će ovo biti sasvim u redu, ću malo poravnat. Tako. Onda dolazi ova bijela gore. Pa crna. Tako. I na kraju I na kraju dolazi ovaj poklopac. I to ima obilježeno di se i kako se zatvara. I evo kad se. I sad to mogu evo odmah. Uzmem ovaj samo tank i stavim unutra i to je to. Kasnije dolazi samo poklopac, spojim crijeva, ali vidjet ćete, ja ću to sve i ovako jednak snimit. Sad idem da vidim kako bi snimio kako čistim ove cijevi to. Zato što sumnjam da vamo igdje mogu narediti kameru, jedno kad vam zovem možda stolicu pa tako snimam. Ali opet vidjet ćete jako slabo od mene. Ne znam, vidjet ću. Još malo da properem vam sad ovo što je ispalo iz tih crijeva. Mislim da mi je kamera malo prljava, nisam siguran. Prvo ćemo ove očistiti. Spužnice. Te. Da se može zalijepiti, ali nekad kad se uprlja. Nemoj se drmati! Nemoj mi drmat kada! Jer nekad kad je prljav onda se neće zalijepiti za staklo da se odlijepi, tako da je bolje uvijek da se to očisti. Sad idemo s ovim. Kako sad ovo polako ću napuniti. Tako, ovamo da očistimo ovaj dio. Očistit ću. Vidi ovo prljačnje što ispada.
Ovo zna nekad i potrajat. Vidim to. Bude ću ja bolje ovaj klinac pa će mi biti lakše. Samo moram isprat, uvijek ovo znači morate isprat. Sad ćemo mi to. Ko da sam dimnjačar, vidi ovo. To prljavo bude unutra. Zavac. Još malo. Čekaj. Već ću klinac. Stanje ovako ću to. Nema veze, tako na to ostane. Jao, prljaština. Sad je bolje. Evo ga, ovo je gotovo. To sa strane, sad idemo dalje. Evo sad. Gdje ćeš? Ovi klinci su proradili, dobro. Neka. Sad ovo da uzmem opet. Takoc. Sad, samo malo. Stopiraj tu. Onda ove rupice koje idu slapo, ta malo uvijek pročačka ovak čačkalica, zašto se zna zaštopat. Sada vidimo. Rade sve, ok. To je pročišćeno. Sad ovaj supstrat prvo gurna valna, ovaj drugi kraj da mi ne ide, zašto što nastavak pravi od ovoga mi je ošao tu u kanalizaciju još prije. To sam izgubio, ja sam s tim začepio, sad idemo dalje, idemo na ovo. Evo, su susrale. Da ode ova vodurina. Ajmo. Stopiraj, stopiraj. Malo lako pročistimo to cvijet. Dobro, ovo ni nije toliko prljavo. To je za slap cvijevo. Vidi se kroz ovako lijepo, nije prljavo. Tako da nema potreba ga previše, još ću malo ga ovako s normalnom vodom, vidite da izlazi na drugu stranu ili ovako. I to je dobro.
I još je ostao ovo je baš dimio tamo, ovo je baš prljavo. Čekaj, ovo još mora malo ovim sa strane ove. Evo, ovo je očišćeno, ja se onda javljam kad dođem u sobu i kad krenem, da sastavim ovo sad i onda vam se javljam kad dođem u sobu pa kad budem stavljati vidjeti kako odmah funkcionira to sve. Evo ekipa, zaboravio sam još pokazat ću vam kako odmah i da spojite pumpu kad ste sve napravili. Ovo smo iskrali, vidjeti kad sam ovo bio stavio. Idemo sad. Ovako, ovo su nam slapovi, oni imaju još jedan nastavak, to je ovaj, što ide, znači ako su rupe nam vamo, znači to ide ovako tude. To ja još naredim tamo u sobi kako mi odgovara. Da sad tako, onda uzmem crijevo, ne, veće. Slapovi idu na ovaj gore. Ovaj ostatak ide na ovo dolje, jer dolje ulazi prljava voda. Ovo se nabije ovamo na ovaj klinac. Da što rapimo da ne bi u sobi bilo poplave, ili već držiš takvari. Dnevna soba, nebitno, da ne bi bilo poplave, to se treba zašarafit. Ova gumica ide tu okolo. Malo je teže kad sam sam. Evo ci.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Sami možeš uzeti isto, isto nima da hoćeš. Treba ću ga pomoć. Eto ga, sad javljam se znači kad dođem u sobu. Sam stavio ove gumice, sad ću prvo ovaj u stvari pogledat moram skinit. Zato što moram još nasut vodu u tank. Moram još vodu tu nasut da bi pumpa mogla početi raditi. Najbolje da sipate vodu iz akvara da ribe ne dobiju šok od nove vode i to hladne. Sad namjestite kako hoćete da vam stoji. Da vidim, je mi dovoljno visoko? Je, zašto ja nikad ne stavim pre nisko, nego malo, možu kazati sa strane koliko otprilike ja stavim uviz da ide. I još malo mogu spustiti ako hoću. I evo ga, tako. Sad ide ovi slapovi. Vidjet ćete sad one druge strane kako će to izgledat. Mjehuriće ću malo u sredinu pomaknut. Tako. E sad, ovaj krov ću morat ovako, jer moram ugrabiti vodu si za akvarija da bi sipao u pumpu. Mora, znači, pustite, znači slobodno malo da vam precuri. Morate napuniti da je pumpa mogla početi raditi i kasnije samo dolijete još vode u akvarij. Naravno vode koja je ostajala više od 24 sata kako bi ovaj klor da ode iz vode. Meni još malo fali i čim se malo prelije, to je to, onda je dosta, poklapate i možete upaliti pumpu. Evo. Evo ga. Precurilo je već malo, to je to, ne treba više. Sad stavljam poklopac gore. Vidite, malo će vam još iscurit. To je normalno, to nije ništa strašno, malo iscuri. Evo. I sad, opa. Sad iz druge strane pa će se vidjeti kad krenu slapovi. Evo ga. I pokaži kako se prave slapovi skroz dodalje idu. Još ću malo ovako krenit možda. Vidite, evo, to tako izgleda. Pumpa je sad očišćena, namještena. Evo vamo se baš lijepo može vidjeti kako kroz crijeva ide voda. Da pokažem vamo s ove strane kako je. Evo vidite kako lijepo se vidi baš kako voda ide kroz crijeva. Tu izlazi na ove slapove. Vide kak
nek idu slapovi. Ja ću sad namjestiti krov nazad, ti možeš i dalje nastaviti snimati. Ovo mi je višak vode koji nisam trebao kod pumpe. I sad ću naravno još kad završim ovaj snimanje još ću dodati vode. I da ih ti stopira pa ću ja donijeti vode. Evo ga. Tako da sam novu, nastavljamo sa snimanjem. Opa. Evo, super. Jesi? Evo ga, zaboravio sam ovo, nisam bio očistio ovaj njihov termometar, pa sam sad očistio. Tam stavim. Da znam uvijek kolika je temperatura. Dobro. Ovo je dosta, ovo mi je višak sad. I sad ću još nešto napraviti, ti možeš zastaviti snimanje. Evo sad ćemo zamijeniti ovo drvet, zašto su ovo je prešpicasto. Pa neću držati po zlati, to ću one tamo gdje su mi manje ribice, moli i ove. Tako. Samo zamijeniti drveće za akvarija. Ovo ću sad staviti kod ovih. Zbog pH vrijednosti vode samo. Da, okej, ovdje stoji. Znači ovako skroz tamo ću još staviti. Ne, ovako. Evo. Slapovi su sad malo slabiji zato što je voda skroz do njih pa ne mogu se lijepo vidjeti, ali vidi se ovako te crte, ajmo reći slapova. I evo je ova mala pjegica, pjega junior i ta je pjega senior. Ona je preslatka i ona jako voli čupkat drveće. Evo je pjega senior. Ali pjegica junior mi je najljepša. Evo tamo malo kito, ovaj je mužak vajtal i mužak ovaj lavlja glava, ovaj veliki. I ovo će biti ljepši akvarij kad budem vratio opet ovaj biljku i kokos ovaj što je sad tu trenutno dolje kod Ancistrusa. Eto tu su mužak i ženka. Ženka je negdje iza, mužak je isto jutros bio vani, vidio sam ga. Trenutno je unutra vjerovatno. Evo vamo je beta u čošku ženka, vamo kod grijača.
Evo, misli da se mužak vidi na vratima. Da. Evo ga mužak unutra, vidite ga. Vamo onda beta ženka gore. A tamo je ženka, Cistus virio je rep iza. On je jutro splivao s njom tu oko kokosa, ne znam je ona bila unutra, ko zna šta se po noći dešava. Ja nisam ništa provjeravao, sljedeću nedjelju ću prvi put provjeriti jel ima šta dolje. Onda neću ništa da diram. Gdje to je mužak? I eto, sad idem tamo da namjestim ovu granu u onaj drugi akvarij. Evo ga. Sad ću staviti ovo unutra. Kod ovih. Tu su i mladi. Isto. Ajde, malo mjesta. Evo ga. Gdje ste? Gdje ste, bebe? Evo ga. Gupikica jedna mlada. Ovo je ženkica, kako mi se čini da. Ženka. Evo je Gupi, najmanja vani. Ona je u stvari ekipa toliko mala da ću ja nju staviti kod ovih. Molija. Da ovi ne diraju drugi. Evo ga mladi mužja Gupi. Neću više dirat, uznemiravat. Vidite i ovako. Ovu najmanju gupiku sam vratio među ove moli mlade. Zato što je svije vije, ona se jadna sakriva, stalno bježi. Ne znam i ne lijede kako treba. Ovo ću rodilište čistit vamo. Di su ove, zašto dok je njihova mama bila unutra je zaprljala dosta, tako da ću to morat čistit. A to neću sad u videu prikazivat. Evo vidite se, zamijenio sam sad drveće, ovo je sad vamo, ono je tamo zato što nije toliko šiljasto i manja mogućnost da se zlatne povrede na njega, a opet koristim je za pH vrijednost vode. Tako, i još ću vamo zasaditi jednu gupi gras ili dvije, tako da onda od gupika i molija i plati kasnije kad nabavim, onda šta ostane. Ali vidite, ima ih dosta, pogledajte kako se okupljaju sada oko drveta i čopkaju. Evo vidite. To je njima jako korisno. Vidite kako se okupljaju sve vamo moli. A i gupikice isto. I eto, to je to. Ako vam se video svidio, obavezno znači like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!